Ia, whapai manu watu le pa ia ma mamanu o le tanu ule nei tūla a fiafi. Ia ua tātou o na mafutai nei ma le tasi o tamaita i pese la wiloa Samoa. Whanau ila wile eleu Samoa. Le tamaita e swafa ia nia e teru. Ia o le a whatasi mai o ia tātou te talatala noa whatasi le nei tūla a fiafi. Ia awa foi ia le tāleni ua whao ngā ina ia i e le tua ma ua wala uina ai o ia i le tuainga o le musika. Ia, o le tabine nei tūna atu le awanoa, ia, e tamaita i pese, ia, nia, e teru, ia, o amai o e le nei tūla. Tala whalawa ala sunga le whawhiangainga ia, malo fo soifua. Ia le Manuia lava veo malpea, whalari man, veo whalari o lo Manuia lava me o mai lengi kiko. Ia, tā lofa, malo lava. Ia, o le whalawiloa pen maru la tātou watanu ia nā le tolu sa fulu tātou minute nei e tua ngia fo ia le tamaitai ia nia nei ia iei fo i fuanga o le naitu mo le afiafi. O le asi nā utala pu lava i leo soifuanga. I le lana whanga e te sauai ia... Ea whaftai lava pasa i le mare neva nua wha au lo wha pena tira mai fo i e fa interview foi lo ni tanga tfatava ia olvi inga ia e fa se fa mtalanga olvi inga ia e mo la bona fa foi ono o ia e ona me uma mafule me uma fa plena tato fa mone ina tato ai no le ni funga ele
Ia Amene. ai sina tala pupu I lo ni fu tanga tafata wa ia o au te sau mai afio anga ia o asau sa vai ia te ne te motu ia ma fanga sa vai o lo tamau le fanga I lau e teru ia a o lo tina o le asau sa vai ia ai pela te la taimi lo o langa ato o asau le ai go se o tina ia pe ona fu ile na mato ia ma lo tama ai le maliu o ia ai o le tele lava le taimi ma le uolaga atoa pe o asau lava lea na fofua nei le uolaga ma tuputupu ai saʻia o lava ilo matua ia ma fagasoloni sistepo le olaga faapea nei ai taimi nei I nei niusila tai Talo lava fai eri. Malo. Sa o ala le tu moni lava oi o le teini o le ngata ula a. ia tene tangata Ia, teini o le ngata. Ia o te sau mai le nuu nai tala atu o a sau. Pe wha nu e vai tātou papasa taua. pakusataua ia Ia, o le uso ai tasi ia ruso a tasi lava le ia tu malo le tu a tasi sau lava I a. tumalo la o le lava sauloaga E whape, o lale matua o tau sanga na e mauti no le lei ei lau tā leni o le pese. ia fa taimi fasili na sova fenga o te no o ia e anga mata mai a mata mai lava ko se pese au lai ia ai le se mafau a mea o se tulanga fa pea ai pe o taimi tala vo po se me le luas fulu tau sama po le se fulu vandu mai luna o pe o nana a mata mai ona o iloa o lo ia tsa se tali ni tsa mafalani ia ai pe na ia le tune le mata muli vane foi le fa fonga sa mo ia male ma I lumo tangata ma ia ai ina ua ufa masani ai ia pe ona le na matua ia ese mai le tamana le ma ia ai matua I tu a toa le loto maranga I le tale ni fa pena fa moni ne foi tama falani Malo. Te lole o whanangolongo i au pese a. Ese le mana I o le fe au lai mo moli mai au pese ma fautuanga le au mai pese. O le tele o pese e te mi foi le e toi fotua e ili o langa o le tangata malo na mafau I meo lo tupu di taimi nei a. E ia le upu fole whapalangi charisma a. E mawa le leilava I a te oi your voice is a colon nugget e se le mānaia o le whainga o lau leo toi au ngā e whaile māpopo inga I le tupulanga. Ai maise le vai taule nei. O anisi o vaenga o lo e ngā lua ia e whaale lei a tili ma whae I lailau tā leni o le pese. fatai lava mo fasili ia te loa e te le lava se ono e mo I lava ia e pe sa amata lava ona pese ai le ia e pe o le fatunga le pule le loto ia pe o ile na mata I longo fatu ai loa le ua tele na I loa ia mo sila fie o tangata la tunu ono o le fatunga le ono se fe au foi ai inisi foi o tu langa fa perno unga lui e falle ina ti le tali ia te loa lavo o le tali ni e tele lava le aonga mai tele foi me mana o mia e fai e mana o mia le mafau nga le lei e fatu ina ia le lei le mafau a malos fole tino ma soi fa malo lo ina tino ia o le lei foi na mafau nga mo mai mafau pe a o te vele fatu nga pe a le lava mana se tino ma le ia pe ona foi vai e foi ma mafau ma e unha tai foi ma le man mafau fatu nga pe o le si vai na ta o le na o le lava le malo lo ma soi fa malo lo ina tana tai e pe ona sau mai le ia manatu le lei ma me o mai e te ma ai tu tono le o le pese a fatu ina ia Mana ia. E se le mana ia o teilu ia teo wa oi ona le leo a. A mātou e whanongo longo iai a. Mana ia I o ringa ngā uno, ngā wino lo leo. O lo I loa whai loa lau upu mo si I runga le winga o le tala le te au mai e le whai upo le vaenga o le pese. O le mana ia a. A masa le pese le pūle le loto.
pule lo loto. O le pese le na. O le au ngai o le pese na o le ngata na New Zealand nei Amerika. Tele le tupulanga wa mata na whanongo longo iai. Ai le mana malama tele le ngana wha Samoa. E pela se ua fine. Su tasi tau sanga e whanongo fia iai. O na sau le fasiri mapula le wingo le pese. O tango le whamatala iai. Lala wo iai loa. Le wingo le pese. Le ponte Atua lava le Manuia o le tūwhata singo lo leo. O le whātunga lo sau e te tonu. O le whātunga whetau I le maupu, a le whautuanga le mo moli mai ai. E ese le Manuia mare matau tio le afo. O le tau mawhai le te au mai le afo. I le winga o le tala Atua le au mai le pese lea. O awai vainga pito I sili lava whaafea ngai maoe pe whetai hai maoe. Ai mai se le taimilo le tapenanga I le taua awina o pese. Whatai o te lor sili pito sili leo na tā ua te leo le tā interview. Ia tau lava ia le lau ia mai tau atu iai. Ono o le mafuanga tonu ale wala iona ia te au nau ta inga I le tāleni. Ia ono nisi fo I o whawhi tāu ni fo I tupu leo langa. Ia ma le whapena tupu leo langa. Peo I au mai ana I o whawhi tāu ni mani lui tāu na tupu leo langa. Ma tu o whatasia nei to tonu o se pesi. Wai e iai atala le upoile o istangata a ita pe ise me I pe atai fo I faso songa ma whaafitau le langa. Ia e au tatoi lo fo masilafia ale fusu tangi posesi mea pe o lava le I se situ langa ai ia te au. Pe o I le na amata mai la o so se maftianga o te maua. O te tango la ia poani o mawhauwhaunga I maua mai taimina ia o te tustusia I lalo. A whau te ita e tusi I lalo. A o fia e tusi I lalo. A whanua noa e tusi I lalo. Ni mawhauwhaunga o so mai taimina. Ia ona utango le mawhatuanga I se pese. Ia e li ua na whawhitaurina e avea ma se pese. Pe yo I foila le mawhua me le pese le pule le loto. Ia o nisi o whawhitauri. Ia le alau avea ma pese. Ia o tele I le iso mawhauwhau meo le ia au te iloa. Ia e tā ua fo e ao ngā mo le si tangata ma se si uso o alu fo o mafatia fo I ni vaitaimi. Ia atono e vato e se fo tonga pena. Ia ai pe o lo whaonga inga lea o whawhitau li lo langa e avea le mapese. Ale Manuia I o lo whaonga ina o lo tāleni. E se le telo le vainga o lo tāleni e Manuia e ila I le whaalongo le tangata. I le vaai fo I a tangata ma le au mai mo ma le au whaalongo longo. E le taimi fo I lea I tala tangata a tāle pese lea. E au ngā fo I lea toi whawhanga. Ma toi whamanatu le tangata. Aua ne I mālo le ita. Aua ne I mālo le ita. O le Manuia I o le vaenga nā rau pese a toa le nā. Le message le sau a toa mai o ngā mo le tupulanga. Mai ma le amatanga si o lava le whaik mulmuli le pese. O le Manuia I ia u lava I le tangata whanongo longo ia. O te alu ma ave whai maa wa onga. E whai maa wa onga o le taimire nei. Ma le toi wa ai fo ile ia I le taimire nei. O le ase mea sili mata ua I lo nau ina ia le lei e lau tāleni mo lo wainga. Te loe tele lava mea tā ua o te nau I mo tāleni me ia wha le lei ai me I se mato ainga. E o te lo fo I e tele foi tangata tāleni o se mato ainga le musika. Ai ia te au lava ia I le tāleni. Ia a whapeo I se tāleni I whangare I taita. Ia whaasoa. Whaasoa atu le iso so tangata awa ni tu ua I lalo ai atu ulunga whaasulu atu ia I lo mo tangata ma ia sila me tama whalani. O lo whaonga ina whaonga tau lau tāleni. Peo tonu foi leo sa mato ainga ia o tala foi ila se o tama ai le I maliwo ia e whapeo mai. A whapeo a whalongo kwa kenkekia o fia pese whaonga ka lengi. Aua nginga nganga ka lengi pea lwako e paulua. Oso, e alo luame lei, ele ise me a makalone lei. E a maka ngea, e a maka I whai lalo se ia o ngau kau lunga.
ai pauli me kaulia ia faonga pe o ila le te apala ina le o ngale se tama ia tama fai atili tama fai le fa pe la mata tulo le ai a mata tuale tasi se taulunga le se fulu po lunga po se fulu ia pe o ila le o ile tama fai se vai nga fo ile tama falle ia awa fo se le se Manuia mata ainga ia o te loeli ato foi tale ni tele lava nei vai nga e te fia fale leia ia awa foi la luma mata mfanga fo i le tale ni fa pela fa mania mai nei tama ia i le foi tu ia ma lo fa tele lava e se le mata ngo fio le o lo fa matala ina o lo wainga ia ma tale ni o lo fa nga ina fo te tono lo wainga sila fia le tualtanga te o ngā i le tāleni, whao ngā fo i le tua, oi malo ainga, ina ia whaailoa tu fo i le lei ma le anga le lei o le tua le tō telo tangata. A vea fo i lau tāleni leo le pese, ia mai tu fo i au ngā le tō telo tangata Samoa. Wa vai tau nei, ia e whainga tā, wa ese fo i le alua leo langa ia, wa sawa, ia aore sawa lau tupulanga le lunga ia peo avele matulanga foile se toe tepa ia ia matone matua ese de manaia mau oa tele upu manai o mafofonga to ale lei le leo e sau lava le leo e tau mai lava le leo le whaalongona la sau mali pese tala no pena tau e lau tāleni ile lale so fa moe le lumanai e te pese pea e te tonu fa te tainga po fa fifianga e fafo pe te ari tonu le kalesia o le asa vai le tulange lau talen ke fa tama sili au te lo le tule ia te au lava ia o se tangata le musika po le talen ia te lo e alu ma me ana e lua o le fale anganga mar faltino wai e au mai le i alu na faltino pe ia whae o ngā umatale ni whale anganga mar whaitino. Ia wa o man o se mato e kalesia o le au pa ia skerisa lau pa ia o se ngatai. Ia e telefona whai musika ma pepese foi. Ia ai le wape i se mako team po se me whapenga. Ia o le taimi ala e whai ni pese ngale kalesia po lau talavou. Ia e whao ngai whunga le leo na me tamawhalangi. Ia awa ia le atina inda o le tala le tamawhalangi. Ia ai i le tūwhaetino. Ia i tamawhai lava le menga tani mawhai i pu e pese i le studio po so se mea lava i valauri ai. Anu o whamonianga lava mea uma. Ia ai pe o vaenga lea e le wheo na alu le tūwhaetino atu le tūwhaleanganga. Ia e alu uma le alu uma le whaleanganga mar whaetino. Ma naia. Te loa so ia o ngai o i papa sātaua. O le whawhine, o le teine a saulo o whaia o ngai swawhaia māsai masoi. O māsai le lo whaia o ngasai ai. Te loa le whare sā o tōu nei tua. Mo te sava vali e le sesofa mai tala māsai. Siri pēru te lotu i lotu māmona le ia la talata mai mere ula vale. Sa matu voi whalo o te funga whatu o whai atu te lo lalton. Le aila. Alua to i lotu māmona o ngele to o le matonu i papa. O mānaia ta alonga. Al mānaia mālo. O le mānaia lava i ere ngā ruenga lo whawhenga i mau tau. O lana le fufuanga mo le lumanai. Wo to ini sau pese fau wa umana pue pe wa to sauni e pue mawhati ma to wha saunu ngore au penga ta whailang. Kortai lava, ia o te loe ina taimi nei, ia ina wa auti le pese le pule loto. E auti au le pese le pule loto wa umana pue isi pese. Ia o lea la stand by mai e o te lope pola matanga masina fau. Ia wo release atu i tua foi isi whātunga foi na pue whātasi mai pule loto. Ia ai pena whamoa pule loto. Ono wa leva na tusi pese le mataatia. Ia a na tula va se i au lia le male luafe lo futasi. Ia ona outla ia. Ia lela wa mai wa tau nuu le na vaenga. Ia o lela la whanga solo mai isi pese whape foi na mai na pue o longa lue nei. Ia lau boss, lau manager ia ese a male sulu.
Ia e mix ma fai uma ia nai meo tutoe. Ia ona whaasau foi la ia ilunga wā foi le whawhanganga statotu nu umale. Ia matangata foi whapena whiwhia i le musika. Mānei. O le mānei a. Mānei la nawa tala no mai a pese fauie o mai a. Ele out mai le taimire nei a. O le mānei i o le lawa taala tala. O le mānei i o lo leo. O le mānei o lo leo. E le wingo la whamatalanga foi e tero le lei lava fua lo leo. Mānei a le whātunga ma le teo wina e tangata i le tūninga lo leo ma lau pese e whetau i le lei. O le ana e te mana o le tāle pese le ngata ula i se aso. Sa ole. Keo e se malo mimita e tā ni pese le so taimi lava so se mea lava wharu i pese lea. O te mimita lava ono te mita ngata. Pawal me ave tā te tonu le ngata ula, tā le whetu lele, po ia e pesa, o le tuese pasi a whetu lele a. Ia tu ave tā le pasi a fia le tai, Wale o ko iai foi a masipasi. I talo fai sole, ia. Le maneia, o le au ngai o le tātara no ne tu la fiafi. Wa e yalo ma whanau o le atunu, tau ma whai tau whaela tu tā leni. O le aso whautuanga mo i la tau le maneia o le tā leni, ai te i lava wa whaatala le tā leni, o le mafu anga tupu ai so manatu. Te loe e tele lava ia e tele vaenga e lena tupu to ina me whapea. Ai le loto tangata i se me whai. Le se me whapea o le to solomuri por fo itua. E pea ile upo fo ile whapala ni there's a will, there's a way. Ai no le loto tangata musika. Whai al me ngaka ima whai. Au te loa fo ia pe fo ntipu e tau nei si fo i vai taimi ia e fo i nei tau whainga whangai tau amatamata. Ia e pe o tala fo e tangata e to e fo ia i tuarota ma vavapea. E tatele mawhaia, e pio whamtalanga fu e tangata, e mafu ai, lo walu i luma, ma lo walu i tua. Ia wa e tangata e whautua mai le lelei, e tangata e whautua mai langa. Ia e a fia fo fina ngalo ma le loto o le si. Ia ma avea fo mawase me solo mule e tamu whainga. Ai ila uia fo tuanga i se uso, i se tuangane, po ai lava se o i se tahalengi e tama whalangi. Pese tama i mea po whanau le whatua a mata po, na e whatua te tupu pe te tongo i fo tono lo loto tahalengi. O whamonianga mea na, a wats whatala le ai. Ai, o taimi ani a mata o na papalu tama whai ai. Ia, ere a mata i wholose mea le lei, a mata i whoa i le, i whololo, li whai i lunga sia pa, ia tūlanga mo lunga o le mata ngō fiam atu atoa le. Ai se whautuanga na le uso, po se tuanga ni whapena i se tāleni, au tau whawai o ni whamtalanga tangata, po so se mea lava mafuaanga. O wats whawai o loo iai lava lea li i matangata. E so soani foi lea li i le tāleni, e te leo ngā lue foi na o e tāleni lea. O lai te ngā lue whata se matama whalangi. E fui tāleni lea matoto, ia tupu malau siusi ia, a fua main fua le lei. Ia, e sele lava tangata i ian whamunianga ma tāleni whapeo na ngā lue. Iai pe ase sila melea li ina te whamauni iai. Ia wala te whatala le, pe lai titi, pe feo lolo, o le tāleni lava o tāleni. Ia peo se whautuanga pupulea vai tinat fo ia wafo ile tupulanga ma a musika foi po ai se stani ni mata mafalang otai Manuia a le fesili le te fesili to ia o le ale umi te ta pena ia e tusi ai lau pese Whaftai lava. Ia o te ilo o niso whātunga. E umi a o te ilo po le māsina atoa, lua māsina. E tate wai e lena o pese mea wai tate whainga luenga. Ia tate whainga luenga mālo mais taimi. Wata le wale lava, wale lava mālosi vai tino ia moe. Ia alele uma po lai whatu a uma whaik mua. Po lai afa fo ele uma. Ia ona, ia po le siro vai aso, ia koe kaunkango koe se suela o pe palea koe o whawhau. Ia o te lo le lua le lua tolu masina e tāpena i se whātua se tasi ia se pese e matua ia o langona matua o mana o ai whai. Ia o te lo pe lua vai aso por tolu vai aso e kusi ai o taimi ai oso me mawhauwhaunga le. Taimi foi ngai al waku al umar pese kasi ia. Abrela pe.
Ai peo se ole umianga le luar kolma singa ka penga se pese kasi o ngai ele fai ngofi el mo mafau ma ma pakfaku. E wha, te loa. E una whapea mai neto telo lau mai mo sole. E aru whewhi au le su e mena o tangata o le lato nu isa wa isole. Ia, na matara no fo i mas teino fo mai talwai nei. Ah. Okay. Ia, sking o Rachel. Ia, sa fo sking o Rachel lua matara no. Ma na ia i ora tāleni. Tō anga pea e whai ila lau tāleni. E whape whela o na whai ila lau tāleni ia nia. Ia maualo malosi. Focused. Ah. You know, there are times that you see the pressure that comes from your friends. You know, perhaps you're going to have a lot of enemies. But for these two part of your career that, you know, just put in perspective which one that you want to go forward with, you know, and how you're going to do it. How you're going to deal with. Mena manaya yol pesero puliere loto. Is also refer and reflect to your life. A mai se oi taimi foi wa e taimi te ia o saule fili tau whaaleanga ia matue tu mai o ilalo. E ipu ula foi a tātou ia sau wolfe mai tala a masoe se lota le i taife mai e saule saina toso i lunga saina. A saule sa mua toso i lalo sa mua. Toso i lalo sa mua. Ia. Saule na vale sa noa. Ala o puana le faile mai a fusule sa faile mala o fala to funga fatua. So you continue on to focus on what God has called you to do. People will have their own opinions, but be mindful for you know what they're people. You know, awole vena ma vainga for ye vai elo savali na iluma. Tamo fai pe lava. Tamo you're doing good. You know you're doing good. You know sooner or later, all these dreams will come together. Awote fa vai awote loto vai lau tāleni, wha malosi nia. Malosi, lai mata mai se tatu ainga mai Samoa, ma le tu malo. Ia e mita umatu ia mātou ona o lau tāleni. Ia an ora tā pokalai me pu lava, ia la atu ia te ose upu muli lava. Ia aware tatu mafutanga le netu la fiafi, ia nta wha mawai ma tatu audience. Ia, sa upu muli wha muli. Whaftai lava lau sunga whawhiangainga mole avanoa ia o te loa it's an honor and a pleasure e whatata noi fo mo interview lungo le o lau show le ni tu fo itu la le fiafi ia ai te loa le tele lava ta vainga le wal watu mo ta i te mi mo vai ai paula vanao se fautuanga ma se opu muli ia tatu tamfai ai o le ala mai se ta le o famoni nei tatu tamafanangi ia tatu tamfai ai e le tula foi na vai tato ele ali pela titi petele famonianga or famonianga la vor famonianga ai avele ni tula e mole toilanga faftai la vai la suva le fafianga mole fa tatsalo no foi ni fitanga tafata va ai no so ni tula fafi le ngata foi le ya Manuia ali ile pulenga male so ofisa malu ngatalia le to matanga benga fo I mole ngal benga fita fo fenga ye ya so matute lo fenga ya so taitasi ya ai fia ve fo ni time e mole atwaila u ya na yo lo faanga I na yo ainga mai Samoa I se otina ya ferila ya ngatalia na yo uso mai Samoa na yo toangani yo ainga mai aunties uncles I Samoa I ainga au sa ke lui I fanga masau ia ngata fo email au sa toanga ia decide se otina ia pia ia mai na yo ainga fo mai to telefone yo ainga va pena na papa au ina le to itu I America ia o tele to tele se tele to la mai ngo ia a fai ai ma o mele nation ia famomia to Christ masina to some for lele kai ia mola te fona fanga mo to ia fai tete be safe o le pisi lava fa mai ia na ia wo fa pena ta akum salau na ia of fans or friends ai ngo mai New Zealand Australia maso se tsoni no mai ia e vatu fo ile ni tu la e momola te fo ila u fa fetai mala u longa fa fetai
I sia upos ia ese au malesulu ia teacher records ia mata lea umoni ia male mata ainga uma teacher records ina ia paanga ia na tai foi lea lau Tuavao brothers ia o paenga le yakini o Sammy la to mo fa pena pu ia ese mamoni ia faftai lava mo sapo ia alea unoma o tona ia wo ainga ia ele o mailo ni tanga te tulanga fa pena ia ni tai faftai lava mo sapo ia mora tele fa anga mo to uma lava fa Manuia fo ile ali I fo fuanga o to ile nei fa uma le nei wiki eni ia malafa va yaso ia be safe fai te lo pisi peka mo ko wiki ni kai ia ko lockdown fo ka ko ri kai ai kapitai lava lo sunga le fafenga mo fa anga I lo sunga na tai le ai ngali fo yano ia fa Manuia lava le ali I tofinga ngata fo ile o tite fa pena vala winai o to ia lo sunga le tama falan ia ai pestala pupu lea fa pena Pinatu le ni tila le fiafi ia ayola le ni au ona male lo fa malanga le tama falan ia atunta to felo estaimi ia lo tu mo pele lo fa malanga le ia tato mo va lo tu sai tato fa malanga le Atua ia ai fa tsaila mo la vanoa na su fa fengai ia fa tsaila nia yeah, the platform is yours. Anytime you want to come on live, call us. You know, we don't mind. You know, if I level tato fata singa the nation time you luma. But my advice for you before you go, focus, keep on walking straight forward. Sometimes the enemies can become your best friends in the near future. Treat them well, okay? And I know it's hard, but for this time near, call us back when you want to come back. We love you and thank you for the time. Say hello to your mom and family, and we love you. Talk to you later, okay? Thank you so much for Tailava, Manuia lava la fiafi. Yeah, Manuela Fiafi. Yeah, yeah, to fase fua. Fase fua. Ia mo pa ia mal mamanu o le atunu sa mo ia na sa o to fa fonga mai mo mai e le tasi o tamai ta pese la wilo sa mo nia e teru. Ia fa tai sa mo le nei taimi o la fa wa wina pere tato por kalame se au dia le tu la fa ta pulaina ia ona tato te le mata ma vai. Ara taimi nei sa mo so I fua ia manu bia.
Ia talafalava ia o le taimile nei ia le nasa atu whaafafunga mai Samoa i le taimi sa mafuta atu ai ia ma le tasi fo i o alo ma whanau o le tanu o le pese tau ua ia o lo alale i New Zealand ia o le taimile nei whaawa wina le tatou porkalame ia i le umi fusa tatou taimi i le afiafi nei ona e tuangia e whiau mga luenga. Ia ana o le taimi ia evi ia le atua wa te le for the swing o Amerika le nei vai tau i le whaamai ia pe ona lau Filifilia le totele. Ia o lo o watolu nei company o lo tau mawhai pia company ni e to tolu ia na ia tatui uma lima o tangata si tu lo lava la untu manafi i le vaila au o le vaccine. Ia sina manatu la ititi lava e le to telo tangata e fesili po le ale tuwai ai sai umi ai ona tuia le to telo tangata. Mo lau sila fia o le nano langi atoa na o le lua lava i a company nei e to rua tau mawhai e tui uma le nano langi. Ai le mawhai uma e company nei e lua ona kawa atoa le nano langi atoa. E pengla o nei ia lea sa tui na mai tonu le tui a le Johnson ma le lato wha moe moe taimi re e tasi lava le tui e au ngā ia i e le tangata ia o lelai lunga o le FDA se tau su e le lei ia po lea e le winga o lea le au ngā po lea fo i le tele effect o lea tui ia a wā le to o tele o tangata ia pe o le vaenga le nā ma le tūle nā i le tele fo o tangata o lo tau fisilingia pe ai sea wale o tua ia te ila tau le tui ia o le vaenga le nā e lua company te tele ia tau mawhai e tui a toa le lalo langi a toa ia ai le mawhai uma e la toa ona whai se taimi tas ia e mana o mia pe lava le fisosoani te tonu al WHO ina ia mawhai ona pui a toa ma le lau tele o le to tele o le paia ma le mamalu o le lalo langi. E le taso fisili ia whaafitai wa toi au mai tonu WHO ia wa toi maua mai e vaenga e lima le streams, 5 streams le nga sau te tonu o le coronavirus. Nela wao ngā ia le tui lea ia pe o matan tau tong fitia e se ai ia le tele foi ma le onga o le taso vaenga le nga sau mai te tonu o Afrika. Peila o vaenga uma ia e mana ia e vava ai ia i tātou ia mawhao ngā fo i tātou. Ia wa e au ngā le tui. Tele fo tangata e le manana o tui la tau. E hiu lato manatu ese. Pole lava tangata ia malona ia mafu fau malona ia langona. Ia e pole lava stafu nei le lao lona va. Ai ona o le fau tuanga. E pole lava oi. Ai a manatua. O le puipuina mai o oi pea e toi a fia le whamai. O le whaingatā ia. O le whaingatā ia. O le mafu anga le winga le whamtalanga le nei. I la tau i o moa le tui. Ia a whapea e a fia la tau le whamai.
ia is lot less suffer. E feo lolo mai tau le maua le limonia, ia wā o le whamai le nei. E pipi i lo le whamai le tolo vaenga o le tino le tangata i oso, le whamai le nei o mata, o le mānawa, ma le ngutu. Le ala nai whamai mai tatou lima ma funu fōringa. A sauna le whamai le tau I mata o na tau le cells o le tino le tangata. O na expose la le create more cells, and those cells are coronavirus. O na so solo le tonu le tino le tangata, ma toi liu le I vai. Lala na e absorb a toa I le whamai lea. Ai whaaru uma le vai tonu le mā le tangata. Le lai mau le tangata le limonia. Pela le vaenga na e whaeloa pēr mamaro le atinu. E siri le pui puia. I le taimi le nei. O nei na whaila o tuilo no lua. O le whamai. Ia, e ao ngāna lea foi lea e pui pui e le tasi o tangata. Pui pui e foi ia u le vā ma le tasi o tangata. Ia. Ai, e pure lava o ila o Filifilinga. Ai, ia, vaai le lei foi le tū lea I lauso I fua. Ia, wa o le tasi tangata. Ia, e tau pe lava na vala au fo mai. Vala au fo mai. Pe ngā whātia e lo tino I le taimile ne le tui. Pe whaingo fia I ele Pfizer, po le Madonna. Ia pe whaatali se yo o mai le Johnson. Vaenga o manei. O le taimile nei, lai fitu company ki tele. Le tama whai e vaccinated atoa le lalo langi atoa. Lai tama whai lava. Ai o le whaawhainga tā o le mata opo nei, le resource ala tō ia. O na ese uma lava le sau o le whaamai I atunu uma lava I le tusa. I le tusa. Ia wai ese le awhia mai Afrika, ese le awhia Amerika, ese le awhia New Zealand, ese le awhia Australia. Ia maso se vaenga lava o le lalolangi. Ona ma le tasi o vaenga. E fua fo I to tonu le climates, tonu le tau. Wa le si atunu la sama. A felele atu la tunu ia mau le tau marulu atu mamai o le sama. O mai sama mamai le atunu le tau marulu. Pela o vaenga na. E mana e foi le e hao au ina matu e whaapoto ina e foi tātou foi le tātou vava ai ai. Ia, le ala le na a whai foi e la tō se suenga e tau ma whai lava. Ina ia pā leni umare tui e au ngā momo tangata o malava. E wao le tangata ia peona whai atu e au ngā i le tui I le taimi nei. O le tas tangata e le au ngā i le taimi nei. Ai le lei lava le tala noa I le fomai. E le avantal tala noa I la foma. Ia e maua I fo ina le tari le lei lava o lou tau mawhai. Ia malou manao ia pui ma malutia oi. Ia o le tasi la vaenga o le au ngā le tui le. E mawhai la ona e lele I le va lele. E le te aru atu letu e nofa su whao aso pe lua su tasi aso. O le si taimi pe tolmas tols fulu aso. E fua lava le tangata e mai ai. Ia e lesi o le tasi nei o fautuanga. A wha pea o oina maua I le mai lea o le coronavirus. Awane e ale whailo tūl taimi nei. Whaatali se I o le iwas fulu aso. A tō le iwas fulu aso. Ona e anu le tui o le tui lea. Ia na ilo fesili pe aisea. Mana tua fo olo tino le lefa tam whai recover mai le taimi le na mai ai le wha mai. Te le fo o cells o le tino. A whaina iai I le whamai lea. A tui atu la le tui le tonu. Ai le o lava le tero cells le le tono lo tino e whai. Le whamai le o tui tonu. Le ala na e mai e le tangata. Ia te lo o le tangata. E mali wai le tangata. Ia o vaenga la na e tatu sue umape iai. E tatala noi lau fo mai. Ma whai loa le fo iai. Ia le tūlanga e olo iai lo soifua. E le mawhai lava ona tau whai fo mai o te le whai e na te lo le lava le pattern la iai le afo. Ia yellow soifua, ia mare malosi. Ia whaftai fo le mafuta mai ia tapunu talo whai. Malo sister, tapunu anga vale, ia talo wha malolo soifua. Manuia la sunga pastor Fagalilo, Samuelu Alopopo Matafeo, whapea la fionga la iti whatauntu le pa whaftai sua, ia wharitoa soli ulale sua. Ia renga tele, ia manuia lea waunanga, ia whaafatai tele lava
le whātasi mai, ia, e tato prokalame de netu la fiafi. Ia, tata nol mataupune, ona e au ngā, e au ngā. Ona mailo lau whatamai whasi pepare nā e whapipi i le card e tu tono la wallet. Ai alu le tonso se whale le Alopopo so se whale lava, e wha i loa i e lau card nā. Bo Atua au tui nei e lua. Po fefo na te lele iai. E iloa lava. E whaali pe lau card nā. Wali mele sa whape whai mua mua. Ia, o ai ala whiarwa ima ula le nei ula fo le whapipi iai, you know, I got my shots. You know, I'm safe. Ia lala ua tu tono o la wallet. Ia na arula ia lea wha iloa tu po filme talu iai pe whafsiringia oi. Ia, lesi tu ora vaenga o le manai o le whai o le tui. Ia, mai fo le whesira reisi a ua ia tau ia. E tingala no whai le tui e lai me whai pepa puni fōlinga. Ona. E pui pui a pia lava oi. E pui pui fo i lava oi i mo tangata tu whafo. Mind you fo i la. E ele teimi vai le tui e o le tui. E te mai le tui. O e te mai le whama. A e te le tinga ina ai. Peo la le winga la nao le tui la mai feso soani. Feso soani e wha mama ina ai ma a vea le vai le ma tau te e atu i le whama. Wa le whama ia. Lai o la whama ia. Lai o la. O la so solo i la langi atoa. Ia a le numero tangata o Amerika ia wa mato na lui lalo ia vi ia ile le lofa mareanga lei. Ia o le ia peo se tato tala no da de netu la de tūlanga fo ile tamawhai. Tamawhai. E se a uole ma matawhai ngā ruenga ia sa musu la vea le whaile tui. Ia ana ua tue va ai lava le ngoi te tonu o lona a inga ma le ngā ruenga. Ia waile o mai loa tangata. Ia o les tangata pe tui pele ai. Ia, but you never know. It's better protect yourself. Ia, ai wasa na ro failan tui. Ia wa o mana fan tui. Ia wa sui fo i whapea. Ia na wasa. Wa mana ia fo ila leo wa pui pui. Ia na ainga ia. O lana whanau. Ia po fe foli me alu ia. Ia e whai pe lava le puni fōlinga. Tausi pe lava ia. Ia tapu i oro tui na mai. Ia wa e au ngā umalava mo i tātou. Ia, o ani suwaenga o coronavirus, ia matūlanga fo i le tui, ia, ai manatu ese umalava tangata. Ia, le tū ngā le tū leo le politics, ia, ili au wetwhi aua. Ili au ngā ia tau le tū le nā pe atatara no, ia, ili, pe ese ai manatu ese tangata Amerika, ili tui, pau lava le mea. Ia, va ai lava o ia te oi, e tanga i lava o i loso i fua, ia e au ngā fo i lea mo lo ainga, mo le lo manai, ia, wai e leo mai lo e tātou wai, tātou te ewa fo i lava mar coronavirus e tau sanga fo, ore e tātou e nonofo lava mar coronavirus, e oi, e le lata mo se temi e aru ese ai le whamai le nei. Ai mo se reporti mai le mato whainga, le mato company, ia, olo ia to telo tangata maleu ia o lai wa me lava tangata io ar fainu mero waru lalo a matana watu to telo tangata io nei tangata e toi ele le report ya CDC a mato one nei ele taimi te walu wa faiti tia tangata fioti ile tausanga Amerika lava ia Mana i fasili, na mato tala noa ana le la mare ofisa. E au ngā i fasili, o le tali le nei whaper fasili. Ai se a le la tova ai le tūlanga lea. O le tali la lea le ofisa o whamai. Te loa, o na ua fioti tangata i le tauna fioti. Ua fioti tangata i le tauna fioti le whamai le. Nofolo mato mawhawhau, te loa, sa o le lei, Walto telo istangata i le ima mai, pa pene ini mina a fio istanga te awa a fia fa mai mari li wai ia o mane foi la le fa ngo longo le ile CDC mana la tuta tala no ba ila to la to mata fa yo ile o le mafu anga le la to va ile data to tonu i tau sanga o tangata ia ma ila to na a fia ile le fa mai ile nei io le ala na e se foi le te ita va ile taimi le nei ia e le fa pe foi la sa
la so na o e tātou sua tua i whai ar fia lei e be careful fia the lei au le so na fia tele ia wa whamai ia pēna whai atu e sa wal tamale le whai lo ngā oi pe whai au pe le whai au pe Samoa pe kōlea sa wal tamana au e aru sa oa whare tangata ia ai whawhitai i le li wa maua le nei awa noa ia wa whai ti ai tangata mali liu ia o tau whio lolo mali numero whale mai ia ai o ne tangata ia o na mali liu ia o lo te wina pe nawana tau tu ngā mau ia pe lima masina ia ftua mata na toi back to normal i te tonu la leo o e whare oti ma tu ngā mau ia wā to tere pe lava tangata ona ona o taile konas whalele a vele tō telo tangata ele malone o Amerika ia ma le awa lava ma le whaanoano la tō tere lava o lo whau ama tō telo tangati o la tō telo tangata o suenga ia o tangata fo ia mali liu mo mai fatu ia o la tō ia mali liu le diabetes o struenga wha mai lava ia o tamaiti ia ave umana e taile whalele whaisu e suenga ona e ao ngā le tongo fitire nā mo le tasi tangata o lo o soifua ia aole taimini nei ia we're gonna play a song Danny ia le la tale mata tō pese le tasi ia ona talima le totu whasala launga I have a little cash here with me. We're going to talk a little bit about something very special for the kids before we say goodbye to our nights. So, yeah, o se mai la whaafonga I le pese wa saunia ma utau. Se laula au amati wa umai se la au tene wa feta I ele matai one le mata fanga ve avea I pe au le vasa pe asu mai le tai
Hello. Now I have a special guest that she's here with me tonight. My youngest daughter. I'm gonna talk to her about learning online and struggles what she faces going through learning online and what is good, what is not good at all, and what she has to advise the kids about going forward. At this time, Annalisa. And this is Annalisa Matafeo. Just want to let you guys know. And I'm going to ask you a couple of questions about learning online. How easy and how hard it is. It's not as easy as people think. It's very difficult because, like, in school, you have that, like, touch with the teacher. Like, she can help you through, like, projects and stuff. But when you're online, they're just telling you what to do, and it's harder to process in your brain, I guess. So what are the worst time in school online? What was the worst time? Like, just overall, like, projects and stuff. Like, the projects are probably the hardest parts in school now because there's times where we'll get a bad grade because the way she explains it or he explains it, and then it just gets difficult because we don't have them there physically, and it's just like on a screen, like blah 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 is due at 12 o'clock, and it's difficult. So it's very difficult to learn online instead of going to the classroom. Yeah. So what do you prefer the most? Would you like to continue to learn online, or would you prefer to go back to classrooms? I would like to do both I like to do both. What is good about doing both? because you still have that time to, like, see your friends and your teachers. Like, for me, I'm not going back till next year, and I won't have all those teachers that I've kind of, like, met, and I'll just have, like, all these new teachers and everything, and it'll just be like a new start for everyone. It does. You make a good point. You made a good point. So in a way, it's not that easy to learn. Yeah, it's online. not as easy to learn. So what's your experience with your teachers? Do they stay with you all the time, or they just come and tell you what to do and then they disappear for a minute? It's difficult online because sometimes our teachers will get disconnected for like 10 to 15 minutes, and then there's 10 to 15 minutes wasted in class. And when we have time wasted, we don't learn as much because who's going to teach us? Yeah. So if someone is watching tonight that is struggling, he or she struggling learning online, what is your advice for he or she? I'd say to just like push through all of the like struggles and just focus on the teacher, and don't like let distractions in your house like mess with you while you're doing school. I've learned that in this year that what happens around you affects your grades. Like sometimes my grade will drop because of my citizenship in the class, because there'll be like knocks at the door for like Amazon and stuff. So I'll like look and just focus, and yeah, to just focus. You know why you're so successful in school? Because of your dad. He's a very smart man, right? Yeah, Just let the whole world know, And mom. And who? Mom. Oh, sorry. So how many periods that you take in a week or a day now? I take 3 to 6. 3 to 6. 3 to 6. Okay, share your experience, right, with the projects the projects that your teacher give you guys to do. How long it takes you guys to do it, to complete, and how much time you guys have to work through it. So I had this one period where it was like knitting and stuff, and I had to switch out because the projects took like probably I would say over 4 weeks, but the maximum was 4 weeks. So
when I was doing projects, like my mom would have to buy like stuff that cost $50, and it was a lot of money and stuff. And then there was a lot of struggles with the projects because it was just like you teach yourself. It was like just do it on your own. And she wasn't really there to help us. She was just like, oh, okay, well, you just do this and this and this. And yeah, that was how we learned how to. So are you sure your mom was buying the stuff and not your dad? Oh, no, I was sure. Oh, It was on sure. Amazon. Okay, okay. That's good. That's good. So what about if you want to talk to a teacher? Can you call them live, or how you guys communicate on the? Because honestly, Yeah. So online we use an app called Google Classroom, and in Clever. So in Clever there's an app called Gmail, and that's how we can email our teachers and let them know like, oh, blah blah blah, I didn't understand this, or in Google Classroom there's like chats where you can put like, oh, what was the homework again, or something, like if like something happened or anything. And my teachers in my school, we have something called office hour after school, which is an hour that we get to ask questions and just hang out with our teachers. So after hours with teachers. Look at the board. Look at the board? Entintapunu says. Read what she says on it. The On top. Right there. hi gorgeous Annalisa Matafeo. Hi. Yeah. And then you look at it and she fold down the bottom. Hi Pastor Fagalilo, Samuelu, Alopopo, Tuavao, Matafeo, and Princess Annalisa. Hi. And, yeah. So now, what is your planning? What is your plan going forward? I know you're 11 years old, but it's time to put a plan on a piece of paper now. What do you is your plan going forward? Like in life? Yes. So like when I'm done with college? No, I mean after school. Yeah. Yeah, go for it. I want to be a doctor. Kind of want to be a doctor. Want to be a doctor, not a pastor? Oh, yeah, pastor too. Okay, yeah. I just want to make sure. Helen says, "Thank you, Pastor Matafeo, and your special guest. Awesome." So, talk a little bit more about how much money do you spend on weekly versus spend online, right? Buying the stuff for your classes online versus going to the class, to the school. How much money do you think your dad spent? Correction, mom. Okay. She doesn't really buy anything anymore because the only class she had to buy stuff in was fine arts, but Because your daddy's buying it. Yeah. okay. Yeah. All right. All right. We've discussed this now. Okay. So, when it comes to the PE, are you guys struggling trying to fit in the PE because you guys cannot go outside home? You guys have to wait inside the house. How you manage to do that? Well, there's actually a solution for that. So my PE teacher, he tells us if we can't go outside, walk the perimeter of each room in your house, and that's a 20-minute walk just for 20 minutes. And then if you wanted to do a run, if you have a treadmill, or if you have like a backyard, then use that for your mile run. And then there was another one. It was like, skateboard ride, what was it? Bikes and all that stuff, like if you have a backyard. But I just walk the perimeter because I can't leave the house. So when you have, let me ask you this. What is your best advice for the parents that they have 2 or 3 or 4 kids in a house, what there's all learning Separate at the same them. time? Don't put them together because my friends, they have 2 or more siblings and they're all in one kitchen. And there's like high school going on, middle school, and elementary, and it's just chaotic in the kitchen. So probably put them in their rooms, like lock them in there. And how about the parents?
Well, it depends if they work from home or not. Yeah. So what And is if- your advice for the parents? In it, don't get frustrated, or don't just be patient with them, or I'd say to be patient because the online school doesn't look as easy. Like people are like, oh, you have Google if you needed it. But my teachers always tell me, I have access to your computer. I can make sure you're not cheating, blah, 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 blah. So I'd say just use headphones and just be patient with your children. okay. So I just want to thank you for the time, Annalisa. You Oh, know, you're welcome, Dad. now you know your dad is buying everything for you and support your classes and your school and everything. Mom. But before we go tonight, you know, just want to thank you to all the audience for joining us tonight. And I'm Thank his you favorite. so much. And I want you to do one thing for us before we leave tonight. Can you say your prayer for us before we close our live, English? please? Yes. Thank you, Jesus, for this day. I just pray that you'll be with all the people watching the live, and I just pray that you'll be with everyone around the world and my family. And I just pray that you'll guide everyone safe home that is driving. And I just pray that you'll protect the sick and the homeless. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us tonight. As we leave you tonight, may the Lord bless you all, and we will see you again next week. And we do have a special guest next week. You do not want to miss it. Next week is another powerhouse is coming on next week. And we will see you. May God bless you all. Have a good weekend. Fast before. La Samoa e amatalasi Uasi osi umbia ele sami Hatu maungalanu lau ava E feo ifia o tangata Samoa ea Lea Tuavao Whaavai e monilea Lea ono malo Tali ilangi Samoa e malo au whaatasi Fana fo ile vevela So o se mea au Alopopo E mamulu mai ile fa amole mole La Samoa ea Lea Tuavao Whaavai e monilea Lea ono malo
tasi